بێگومان نوکەلە سەرانسەری باژارê Mosulê ئاسەوارên şerî û bermayîkên xan yên herifandî lê têne dîtin û cade û kolan wekû pêdivî nahêne paqijkirin ji Ziblûgilêşî. Lewma zêdetir ji 1000 gencên bajarê Mosulê ji kur û kiçan rabûyne bi şêwê girop ji bo paqijkirina bajarê xwe. û ev kiç û kure wekû xwebexiş kar dikin û dibêjin ev e kêmtirîn xizmete bû bajarê xwe bikeyn û dê hewildeyên Mosulê wekû caran vegerîne ve. آرمانجا ما اما کو گنج لبن قیرانا داعش دابوین افجا پشتی رزگار کنا باجار موسله اکثر گنجان دست بکاری کریه و او آرمانجا ما یا سرکیه موسل وکو بره او باشتر و گرد لاقينا صعوبات يعني ما ئاستانک هەبوون بۆ نمونە بۆمبەک بە گروپێکی خۆبەخش و تەقیا لە زانکۆیا مووسڵی و بوو سەدەما شەهیدکردنا دوو کەسا ji خۆبەخشە و بریندارکردنا ژمارەکێ ومە لە پەیمانگەها تەکنیکی بۆمبەک دیت دەمێکاری یاڤەشارتی بوو لە ناوباخچەی 1 متر di navbera me de bû. Şukur ji bo Xwedê em hişyar bûyn û me ev halete gelek dîtine. وصادفتنا كثير من هاي الحالات يعني. ونوجه الشكر الجزيل للجيش ام سوپاسیا لشکری کینو فرقه دجه ترور و حشد شعبی جبر کو رابون وکرنا ریکی بو دارستان موصل و رخراوما و هندک رخراوین دی رابون هوا پاقش کرنا دارستانی ام دعاش خودی دکین کو امناهی لموصل برقرار ببید و ام دا خازهاری کاریا حولاتیان جی دکین سروکا گروپê Fecl el Hedba wesa bo dengê Amerîka diyar kir ku ew li cihên geştyarî niha kar dikin û dê hewildem bi zûytirîn dem karê xwe bi kotayî bînin da ku xelek dest bi seyrana biketin. بدأ حملة كبيرة جدا لتنظيف منطقة الغابات ليتسنى هواکا مازن دست بکریه کو دارستانی پاقش کن و ام دخوازن خلق بهین و سردانا ویری بکین. ام هر جه دستپیک آزاد کرنا موصله کار دکین با آنهی خودی ام همی ده یک دست بین. بگمان نوکه همی گروپین خوبخش لدارستان موصله کار دکن و اوسی روژه به بردوامی کار دکن. ام داخوازه جه خلک موصله دکین روژه وکرنا وی جهی همی برهف بن. داکو ام بو همی کسان دیار کن که هر کسی ضرر گهاندیه موصلو دلو پکا خوینی رشتیه که ام ین هین. Niha hewa paqijkirina bajarê Mosulê dest pê kiriye û taybet li aliyê cepê. Ev hewa ji 75 gropên xwebexiş pêk hatiye û ev grope ji xurt û genc û qutabiyên bajarê Mosulê pêk hêtin. Kawa Emer dengê Amerîka. Mosul.